مرحبا جواره ببورین بوزیم ختمیه و نظانم بيدن يم قاضي باش به لازم يساول بدم veya بيجم از جواره هناكي قال etymology بكم لدويس بيشي چند تشتان ببيجم etymology ناوزانسته او ناوزانسته يا جو هول ده اثبات بك جو حمو بيف كردينه يعني جي كردي باوي حمو زمانانه هر وها ارمانجي ناوه جو قاشو خودي جرافي زماني خو جي بيفن بياني باقج بكن بيفك دي زمانك دهبه او بيف جاليه خلقيه وي زماني فا بيب جوتن وبكارانين او بيف ادي ملكي وي زماني ادي ياوي زمانيه تو زمان نكارب سري خو هبه هر زمان جدر و دورا خو دايه و سنديه گاوا ام الاتيمولوژي نرن ام حول ددن بزانن کا زمانه ما چاوا چه بويه چاوا گوهریه چاوا به پیش و چويه باندوراوی لزمان چه زمانان چه بويه یا کیان زمانان لی چه بويه انگو ام حول ددن رح و دیروکا پیف و زمانه کی هیم ببن فهم بکن بو فهم کرنه را مروف باشتر هین دبه کا روش چیه او دهيله مروف فهم بك كا جواكا ما بكيرا دايستندية ديروكي دا چاوا دايستندية د چراو جانرا درباس بويا اگر الجمع هبجي وقت ميناك از دبيجم اگر الجمع هب بنارن قافا مايكل تشايت بحثا نافي بحثا علوكيت كي علوك او بالنده هان يا قودنجي كي عجيب دردخه هنا ببينن بيشتشتكي سير الجروكا كسير الحر جهكي نافكية لحر نافي ولاتا ليبويا تشتكي بروبال كيش مروف هند ببي علوك شكوهاتية چما او ناف ليبويا چما الفيروساي شخوا الفيتشي روكي قهداري بكن دي دسبيك سال 1900 ده زلامكي بنافي جيمس موري سبانجلر ماكينه يك چكر نافي كر الكتريك سكشن سويبر جزك ام مجريا الكتريكيه يعني جنب بيجن ملكسا مجريا الكتريكيه لي اف ماكينه داويه ده وك سبانجلر هات ناسين انغو نافي فرمي ايغو زانستيل نبولي سبانجلر هات ناسين سبانجلر بولي كر بدميره او خلكي مال خد سبانجلراند دورا جي بو كاس بو قال لك او كاسي قال لك اذا اخذها راجي هات قوتن سبانجلريزم وكرفتاره كمروفي در كاتولي ام بين لسر اواي تشكرنا بيفان جيروكا هند بينن اف جيروكا بريوي الجل جونافه كي زانستي ماكينه هابو جي لكسي او ناف بكارنا اني ودمر ناف دن جونافه تشكري و ماكينه د زماني درونشت هر وهاب دمر او بو جوره بيفكدن انغو ناف دير بو ليكر سبانجلراندن د سبانجلرينم د بدمر بيوره كدن جي اني جي ادي بواتيه كمجازي ده دواتيه كمجازي ده جبو هاد بكارانين و بو تيجه جبو ان كسان كتيغوتن انغو زيده داخفن جبر وك وي ماكينه زيده دنگان دردخن اف اجا ام افيا نشان ده هاف كرتا چيروكا هان جمروفير نشان ده ومروف بي فهم دكه بي بيف چاوات زمانه كي دچلن از هناكي بحثا وي بكم كا بيف چاوات زمانه كي دچلن ببراني من افنوت بدي حفت حي صالا لسر زمان انجليزي نفيسيبون لورا دميناكي كرومانجيتي ده كيمبن ليجبو فهم كرنا كونسيبت اگر مروف بعقل بتهرت كي بيشي نيولوجيزم افايا شوازن جو بيف بيد زمانه كده تشيل نيولوجيزم تشيبونا بيف كانوا زماني ده كوبري نها تبب قرانين يعني ام ببيجن انكو تشيكرنا بيف نو دوی از ویجی ببیجم افنک هاری کیوهای گو هر کس شخور بسک تناسری خواه پیوان چکش بوی رون شخور پیوان چکش کرم آخواه چند طالبت من دیه نیولوژیسمی هنه دوی او مجبور نکن گو اف پیوایا ده هنک سردمان ده شاش بون
يعني بكاراني نوان دي زماني ده شاش بو ليدي بونه بشك إيش زمان رونشتنا ببراني جنافين هلبرين تجاري يعني جي ماركين تجاري در تكفى وك نايلون جوجل افانا هون نرن جوجل نافي شركته كيبو ليدي دي ده جوجلينج وكليكر جيته بكاراني جبو ليغرينا بيوان دي انترنت ده هروهان نايلون جي نافي شركته كيبو هناكي نافي شركته كيبو نافي برهمه كيبو ازنا شاشم بدمير هات واتي كدن لي باربويه پشتیوی اپونیم سازناوی او ناوه یکو لسر ناوه کسی که آنجا هکی تچک کرن وقت ساندویچ جون مونتاو فورس ارل of ساندویچ او پیوا ساندویچه تشتا که چیروکا گوینی بالکش هی اف زلامی ها نوی گوزناوی نکارم بخوینم بیجن او ناوه لسر ناوه ساندویچ لسر وی ناوه وی زلامی ها تچک کرن کو 24 ساعتان لسر ماسای قمار رونشتی و رانه بویه و دوام 24 ساعت تنه ساندویچن گوشت جمدی یه چلکان خواریه گوشت چلکان یه جمدی خواریه یعنی و پشتیوه او اوای گو خارنات کevin av dünanande yani jinav nende buye binavi sandviç hatin askeren her vada peyva jens او جاوی قالندی و زفریه گو هم لخاتکن جی باجار ایتالی هاتیه نشاش من لور چید بو و بتیکل کرنا الگل پیوک فرانسی وسا کتی زمان که ایدی بگلک زمان آنجی وقت جنس تیز ناسین هنه که پونیم جی ناوین تکنیکی نه کل سر ناوی کسنگو او تش چکریه یان جی ودیتیه وقت فهرنهایت شوازا دن بوروینگ دنکرن ستندنا پیوکی زمانه که بیانی تاوی گوب نب تمامی دنکرن جی yani em jber web peyve ve nagerinin yani etxazım web bejim ew bixwe denkirine dingilîzî du saatiye gotin lejber ek tikes web peyva go denkirîl tikesî ve nagerin ez nizanim bê kurmancî de peyva têgeha denkirine ji bo vê têgehê çi qasî rast e lê mesele ne o wek niha em bibêjin peyva televizyonê êdî di Kurdî de heye internet heye di Kurdî de radyo heye evana hemû me peyvên ji zimanên Ewropî denkirine وام بکارتینن و جی خورونشتنی جی جرنا هنک پیوین دنکری دکارن دواتایی که جدا دبین بکارانین yani وکز میناکه که وینه بیرامیجی هنک پیوانم پشتی گودین دکه او خود زمانی خوی رسند مواتایی که یه زمانی دن ده مواتایی که دن تیب کارانین هر وحال لونگ ترانسلیشن آنگو ورگرا راست یا پیوان هیه ورگرا پیوه یا راست ام کارن وکه میناک بیجن پیوا چانده ج پیوا کالچر یا اروپی هاتیه ورگرا راست نشاش بم دبه واگاهی شاش به پیشی جلادت علی بدرخان خستیه کردیه هر وها پیواجو یا گو ام ادی گلک از بکارتین از بخوشی بکارتینم سورجا ترکی هاتیه کو او sürmek ajotun bevajo ورگره که راست کردیه درونشتی yani zanım niqaş ser hebinci gel kez bu kartinin روچه که بلکی نی قبول کردن بلکی به قبول کردن از او نقاش کردن لی اپی مهانی گاوا یک سر ببیجش کوهاتی هات کاره و سب بیجه سر بنگه ها ورگره راست جه زمان ترکی هاتیه کتیه کردیه وکیدن شوازه کدن یا چکرنا پیوان پک هاتی کرن compounding پیوان گوش دو پیوان جدا تن چکرن وکه دستکاری دلخوشی کذبرشی اف پیوانش خواف شوازه دو کرمانجی ده زیده هر وها ده شوازه دن جهن blending و clipping تکل کرن و کرد کرن چکرنا پیوکش دو پیوان blending تکل کرن دو پیوان جدا دو پیوان دو پیوان پیوه کدن بگوهرینا بشکیش پیوه جوان وقت مثلا اف شواز دو کرمانجیه ده کم بقاسم فهم کرد سدما گو کم جی برگو زمان کردی نه زمان هلبراندن و جیانه یعنی ام دکارم بیجن تنی ام المال خود بید آخفن پیوه کشاش بجی او مال باد دبحنی که خوب تبی که نبوی زمان برفره ای ویجه یک کس پیوه چه ناکه
كامن لدي ساجتين ديتن هناك ميناك دانم حسين از نشاج مفحردو ميناك دابون تركمانجي وسورمانجي تركمانجي جبو وي شوازا اخفتني تيغوتن کو پیوین ترکی و کرمانجی تن زیده تن لتبله فکرن هر وها سورمانجی جی بهمان آوایش سورانی کرمانجی گاوا زیده تن تبله فکرن پیوین سورمانجی ده دی ساجی تشکیدن ای از نشاج من پی واجانیا او جی پی وکنو چکریه بوی آوایی جان و یا جان ايش ياجي جبو جهه ولات ام بيجن لي او يا نظام بيتخواتي كردي انا كردي يعني اوجي شوازا بي چكرنا بيفانم جبو كردكرنا چكرنا بيفكش بيفكدي بريا كردكرنا وكل لابوراتوار ام بيجن لاب شوازا كدنجي چكرنا هي هيبوكريزم كردكرن ان شيرين كرن انجي خوشكرنا خوشكرنا بيفك وك ميناك نافي من دليار دبا دلو او كردكرن شيرين كرنا ليش خونا حوجي موسى شيرين بكن شيرينم يعني نحوجو نافي من جمل بيجن دليار بس back formation paş fesazî jî heye awaya ke cuda yê clippingê ye evaya çêkirina cureyeke peyvê bi giştî lêker ji cureyeke dî peyvê bi giştî navdêr television navdêre televise yani weşana televizyonê bina evaya di ingilîzî dilê em di kurdî de hinek peyv berovaj ji navdêr me yan jî em erê ji navdêr em dikarim ji lêkerê em dikarim bêjim me navdêrek çêkir نویسین نافدرا نویسی درکتی او دق او متنا قوام هاتی نویسین بنار نویسین نویس پیون رهوان بنجهوان یکی لی واتهوان ادی یان جنب بجن جوره وان بونی جدا conversion هایی گوهستن conversion گوهستن گاوا نافدر به گوهرتن وکلی کر ورب کارانین لجانا ليكر جيد بالنافدر يعني هون بيجن اف بيشي شو دا هيد نافدر عند هبو يا بيشي قد كرين جيد هبو كين كرين جيد هبو لدفرت فيان نحو جيب كين كرين جيد هبو يعني وكم تكارم بيجن قهرينا جوريه كبيفي بجوريه كدن ميناك جوار بيجم ام چون مالي لفيدري چون ليكره چونا تناو هجمو لفيدري نافدره هروها وطاي شوازا كدن هي اكرونيمز هي سرنافي بيفكنو ياكوش چند تيبين دسبيكي ين بيفندي شد بوك ناتو ناسا تيش مشتين وسا وانا اويات كردي كيمه يادن derivation darıştın jesaskirin çekirneke çekirina peyveke çend peyven biçuktir bu peşkir paşkir unafkiran hoş nahoşi bala xwe bidene peyva hoş bi pêşkira ne dibe nexweş bi paşkira iyê dibe nexweşî sê peyvên cuda jê derketin bingeha wan yek bijî peyvên cuda ne multiple process rêbazên têkil ango bi karanîna çend rêbazan ji van rêbazan çêkirina yek peyvê mînakî ji bo wê niha serê min tune nile em wek min got eger em dewam bikin van dersan hûn ê van jî bibînin ez ji hemûyan ser wan hemûyan yekê bi yek bisekinim niha divê wek gotina dayî vê bibêjim ji bo peyvsaziyê hinek rêyên din jî hene lê gava mirov peyvekê li peyvekê binere û hewl bide bizane ka ev rah çawa çêbûye û etîmolojiyayê çi ye divê kêmasî van bizane yani van rêyan bizane dako bizane bikare analîz bike her wiha divê guharîna dengan gelekî giring e guharîna dengan gelekî giring e divê li ser wê jî bisekinim yani divê dengnasîyan jî em bibêjin fonetîk û fonolojiyê jî baş bizane والحظ زمانناسî behreke ez li ser mesela dengan û guharîna dengan wek mînak peyva gul got em di kurdî zanin gul êdî ketiyê erebî wek werde ne got ku ereban ji kurdan rasterast girtî lê ev peyvan heta giştî erebî bûyî werde tîpa dengê gê jî di erebî tune di devokan de heyê lê dê erebiya fesîh de em bibêjin tune lê ego mirovek fêm neke bê çawa gê dibe vê û dibe wê û
وان تشتان نزانه بالنكار فهم بك جو بيفا ورده يا عربي بأصل خارج زمان إيراني وجولا كردي جي تكلياه بقولا كردي جاي حتى في داري بس اگر واحد جبان أم وبار فكرة بين بدلي مو بدلي ويا أم درس ندنجي بدن سباس